Bah. Sip. Puang main deh. Masuk. Eh. Mangkin titiang jagi ngayang murid ngawar dia Inggih. Majeng ring ratu idodanin titiang pare pamiarsa sinareng sami lugrayang titiang nunas galah ring kepengan mangkin puniki jagi ngaturan ayah ngaturan minokadi geguritan nah saderan budaya bawi serenggi ceritani ring sejeroning carite sane jagi atur ningayang titiang ring kalah mangkin puniki boyo je wenten sios wantah bawi serenggi sane jagi pacang katur sadurung yadani tur maning ring sejeroning atur ayah titiang puniki sadurung ngelantur titiang jagi natayang ring sejeroning carite sane mangkin puniki ya kauncara Wantaside antuk titiang nunas paswecan lingi hide yang para mekawi melarapan antuk nguncarang pangastung kare Om Swastiastu mogi leda yang Dumugi raris sangkaning paswecan ide yang para mekawi micayang paswece majeng ring titiang maka sami ring sejeroning aturayah side sidi labde karya aturayah titiang puniki ya nuntun titiang ngayang
titiang mang deside taler ide yang para mekawi mapi nuntun majeng ring titiang ring sejeroning ngaturaya ngaturahan minokadi geguritan puniki ya mangado keramu sami tatang kawit wenten turmaning ring sejeroning tatujon titiang nguningayang nartayang ring sejeroning gaguritan dipuniki mang deside taler paritatas ring sejeroning krama ring parindikan minokadi kawentenan carita nimali jebos puniki ya merano ring sawah yudi Durmaning sane mabuat dados bantang carita sane uning ayang titiang mangkin puniki boyo je wenten sios wantah wit sangkaning wenten sane muaste sahananing merana ring sejeroning carit kirang langkung side titiang mapinunas ring sejeroning adur ayah titiang malih jebos puniki mejanten pisan makueh sanituno langkung antuk titiang antura nguning ayang ledang itu dane sinarang sami ngampurayang padewekan titiang make sami ya Ratu Idedanin titiang lanturan titiang sane mangkin nyaritayang kawentenan minokadi iri kering sejeroning jagat sureloke sayuwakti iri kering jagat suruloke wantah pakulun ide yang betara siwa iri kenyenek dados iste dewatua turmaning aturan titiang wantah linggih ide yang betara siwu duki punika madue beke utawi putra kalih diriya
kembar buncing mungguing minokadi kawentenan putranide yang betarsiwu sanembas duki punike sahayuwati maka kalih dados kemar sakewanten kemar buncing wastanyane yang sedana putranide yang betarsiwu sane lanang wantah meparap yang sedanu Dewi Sri putranide yang betarsiwu sane istri wantah meparap Dewi Sri wastanide sampun puteran iya ngenten jesui carita yang titiang maka kalih minokadi putranide sane mangken jagi atur ningayang titiang yang sedano bagus mungguing kawentenan minekadi putranide yang betarsiwu sane lanang sane meparap ide yang sedanu sayuwati bagus turmaning kalintang mau tamu kawentenan lingi hidup liandang gasuh jaget ngayang turmaning sido antuk titiang ningayang kawentenan putrinide yang betarsiwu sane istri meparap minekadi Dewi Sri sayuwati kalintang hayu turmaning jeget mengayang ayang kawentenan ide